funda ngihlabelele ngobe ngazi ukuthi ngiyisenani kodwa njengamanje sekufanele kulalelwe mina. Ngiyacela kuNkulunkulu omuhle wakithi ebuhlini bamaNazaretha onyazi lwezulu ukuba ke ngalesi sikhathi ngiguqile lapha phambi kwabatwana bakhe abahla abayingcwele ukuba abe ngakimina engasuke ngimina. Ebese phinda futhi oshembe emuhle evele ezulwini. Ningizokukhuluma ngiyacela ukuba kuvele kuyena ezulwini kungaveli kimi. Ngiyacela futhi nezidalwa zakithi kwanzuzo omhlaze. Nezidalwa zasekhaya komame kwaNdwando ozwide. Nawo futhi bengaqheli kumina ababe kumina. Ngoba bayibethoba abafundisa ukukholwa. Asobe sithi besikhuluma lapha ngoShembe sinika umsebenzi kaShembe wathi ukhuluma into ongeke usabe nanokuyikhuluma noma sekuthuza uyikhuluma phambi kwamzalo wakho. Noma sekuthiwa mhlawumbe uzoyikhuluma phambi kwaThixo wasezulwini phambi kwehlalo sezulwini. Ungesabi uyikhuluma. Ngiyacela kuShembe engiphe amazwi anjalo amahle avele ezulwini engizothi bengiwakhuluma ebese bokuphila kubatwana bakhe. Nami ngibhekeke bese angithanda. Ebese ngenza ngibe muhle njengamanje. Engeze ngibe ingilosi njengamanje ngingabi yena onzuza lo jwayelekile vele engiphendula ngibe ingilosi ngoba sengiphethe umsebenzi wakhe. Ngizocela njena ngizothatha ingoma ka 154 ngizothatha lo mavesi uNkulunkulu ozothi azongivumela wona ngwathatha. Engizocela ngawo isibindi kuShembe engasuki kumina. Ngiyakholwa uyisena komoya oyi Well
Ngiphamaka nokuyibingela onke ihamenti abangcwele ngokuhlukahlukana kuyigaba ke zethu lapha ngaphakathi endlini kaNkuluNkulu kwelihle igama lenkosi yethu uShembe uNyazi wezulu amen. Size kuNkulunkulu ke batwana bethu batwana abathi wasezulwini osikhethileyo kuba size lapha kuNkulunkulu wethu lakithi. Ngisho njalo ke ngithi mina ngoba singamanazaretha njena singabakhethwa ngoba lapha eNazarethini akukhethwa noma ubani ubaba uyazala sibe ishumi noma sibe ishumi nesikhombisa noma sibe u20 uShembe mase ngenile lomuzi lowo uyifike ekhethwa yedwa uShembe ngokuthanda kwakhe bashiye bonke labo abakhona lelo khaya lelo ekhetha umuntu oyedwa esebenza leli gama elihle bese bayiNazaretha. Ngiyazi lapha ngaphakathi engiyena sikhona sibaningi esikhethiwe ngawani emzini womkhulu bethu ukuthi asibe ngamaNazaretha kodwa ke sikhethele igama elihle abatwana bathi kaNkulunkulu leli gama elithi uNazaretha igama elihle futhi igama elingcwele ezulwini bese sikhethele lona hayi noma singabashiya abafowethu sizokhonza uShembe vele sihlukanisiwe vele nabo bake basho njalo abafowethu. Nangisando ngikhetha inkosi enkulu yasekuphakameni wathi mfowethu uzokhetha inkosi sokuphilileke la ekhaya ke ngoba sizothi thina uma sishaya abantu la ekhaya wena usuzosikhuza ngeke usashaya. Ngithi hayi impela abafowethu kunjalo sengihlukene impela nani sengingabafowethu bophela ngeke nginilahle mhlase ngifile nini enomemeza igama lami. Ithi mfowethu sisakhipha manje sesikusobabhika bezayo nini nongimemeza lapho bani ngoba ngabakwethu kodwa khona ngokuningi indlela seyihlukene manje eyiningi manje indlela asahambisani ngendlela eyiningi. Kama indlela sesihambisana ngayo ihode lena ukuthi singabandawonye kuphela. Sikhethiwe ke batwana bahle kaNkulunkulu uShembe wayesesenza ukuba sibe ngamaNazaretha ngathi ke lesenhlizweni zethu bongavuma ukuthi sibe yiwona amaNazaretha. Sisesabathweni kwatwana bahle kaNkulunkulu elingcwele uyesho njalo uBhombela uma ekhokhela basifuna incwadi yakhe uBhombela ekhokhela uthi kwakukhona indoda le ndoda eyiganiwe inamakhosikazi amabili le ndoda ithi ngolunye usuku yaba nohambo olukude eyazi ukuthatha lo hambo le ndoda lena ithi le ndoda lena yayifuna umphekelezeli yayisiyakhumbula le ndoda lena ukuthi konje hayi mina hayi indodana yami angitshene yona ukuthi hayi ngicela imphekezele sekulela lizwe likude uthi wayitshele indodana yakhe uthi mfana wami siyahamba sizwe lelikude ngicela umphekezele tshena ke na umkakho ngoba uganiwe ekwenzela umphako nami ngizotshena izalwazi zami nami singenzela umphako. Thoke nompela ke izalwazi zale ndoda lena ngoba ukuzalwazi kwakuyimhlobo D umhlobo omdala phela bona. Ya ngisho njalo uma ngisho njalo bengikhokhela insizwa bengitholile ithuba ngikhokhela insizwa lezi eswingele emshadweni ukuthi hayi
uyabona wena ngoba usungena emshadweni nje manje usafana wakho wagana ngo1917 ngo1970 wena ugane ngonyaka ka2023 ngakho lemshado neyize safana ngeke sizayiphatha ngalendlela eyiphatha ngoba bethi sofuna kwena uphathe ngendlela yamanje kodwa engeze ukuxabanisa noThixo kuphela nje. Ngasho njalo kwenye insizwa lensizwa yayijwayele ukhipha 5000 unikeza unina yayingonike obeyimoto ngathi kodwa mhla wagana unkosikazi wakhe uxabana noma wakho umnikeza imali engaka ngoba ngisho usugaliwe uyofuna le mali uthi ize kuyena kanti kuba ngasenjalo ubusukuganiwe lithi iBhayibheli yabalahla abazali unamathela kumngakho ithi ke le ndoda lena ke izalwa zawo zayigayela ukhothi umakoti walensizwa ngoba kwaba umakoti wesimanje wagaya umphako onuka kahle wafaka iramu wafaka konke namaqanda wanuka kahle umphako thoba balihamba lelizwe likude bedane bedle umphako wabo thola aphakama ilanga thola umphako lona walendoda onuka kahle thola athi beliphakama ilanga thowaqala lo mphako wanuka kabi nawo usonakala usuvunda noma usukhunda ngazi ngisiphi isizulu uthi ubhombela labo bantu babehamba lengilosi eyibahola eyibahola lolu hambo labo uthi kodwa kwathi bekuphakama ilanga bedla uthi yadla le ndoda ukudla kwayo uthi lena ukudla kwayo kwasenginephunga uthi yadla isikulahla isikutshinga ngoba ungasadleki thona lengilosi yaqhela lengilosi lona yaqhela gcina ingasabonakali ngoba kwasithiwa senginuka lokudla lokho kodwa ukushona kwelanga isikulahlile lensizwa ukudla kwayo thokwathi kubonakala yabe siqhamuka futhi ingilosi eyibahola yaphinde yabahola uthi ubhombela ngikhuluma lokudla okagayo le ndoda lena uthi ngikhuluma ngomphako ukuthi ngoba baNazaretha njengoba nilapha phambi kwaShembe noma nilapha phambi kwaBhombela noma nilapha phambi kwaNkulunkulu nizogaya umphako umuntu nomuntu awekho zogaya omunye umphako lapho bokugada ngoba ngisho unkosikazi wakho umthanda kanjani ngeke umgayelo wakho umphako lapho naye ufuneka igayelo wakho umphako ngoba siyelapha ngisho ingane yakho nawe ayithanda kanjani phela ingane yakho siyayithanda ke ingane zethu nami nje ngiyayithanda kakhulu ingane zami zinto yonke kimi kodwa ngeke ngize ngigayele umphako lona wasezulwini lo mphako wasezulwini indoda umayigayele uthi kuShembe nani ke njengoba nilapha nizogaya umphako kufanele ugayele umphako lona uma usubona umphako wakho usubolile awusadleki uthi bophinde ubuyele ekuphakameni uhambe uyogaya kabusha ngoba umphako wakho ubusonuka kuwena noShembe oqhela futhi kuwena size kuShembe bantwana bahle bakaNkulunkulu uShembe uthi wasithanda futhi uShembe wabe sasikhethe emzini wabo omkhulu bethi ngisho njalo ngiqala into ayisesikhethe wayesenza siba ngamaNazaretha ithi inkosikazi yangaphezulu lakithi phesha othukela lapha ezweni laseshowe ithi lenkosikazi leni likhuluma namanye amakhosikazi ithi babizana njalo komngethu ngasichathini nami wathi yazi ukuthini sengihlulekile angiyitholi ingane sengizame ngazama ukuthi angiyitholi ingane Tusethi omunye unkosikazi onomoya kaShembe ngoba phela besingamaNazaretha abantwana bahle kaNkulunkulu kufanele sibe nomoya kaShembe singamnayi imoya kaShembe kodwa sibe nomoya kaShembe ngoba uma sine imoya kaShembe ngeke usize ngoba abantu ngithi kubone njengamanje thina amaNazaretha uma sithandazela umuntu thina akafi kodwa kusisikhathi into edala ukuthi sithandazele umuntu kusisikhathi sesithandazele into esingazi isithandaza sithini umuntu esabu esifihlele engasho uphethwe yini ngoba asinawo umoya kaShembe sinemoya phela abantu abanemoya kaShembe ngeke umjwe ukuthi umuntu uphethwe yini ngosho umuntu awu nomzuzana siya kuyamphatha lokufa uzona ijena kanjena kodwa bese nomoya kaShembe umuntu omthetho uchabe insizwa zakithi hayi ngiphethe sibhomi la sesiyinsuku ezigaba sengiphathe bayothandaza abantu kodwa ke uma kuthandazela entweni esingayazi sithi sothandaza ngithi umuntu uzofika esho kunye ngeke yisho le uShembe akukho ukufunga kwelapho uShembe kodwa kuphela ukuthi bekufuneka abantu abanomoya kaShembe uzothi ubatshele lokufa kwakho futhi uyophuma lapha kube kuphila kwakhona lapha bekuthandazela khona bengaxoxi ngaphandle phela abantu sebesabela ukusithandaza umuntu ebhulo ngengubo ukuthi uma yakho mawuze inkosi kodwa uma ugcina ungezwe umuntu akasithonga isifo sakhe ngoba usabathini obuyasibona ukuthi umoya kaShembe asinawo sinemimoya imoya kaShembe ayifuni ufuna umoya kuphela amen
uthi ke lonkosikazi lona wayesephatha kabi lonkosikazi uganile izingane kanazo zinigugu izingane batwana bahle bakaNkulunkulu ngangisahlala la e21 wakhala insizwa kwamagcaba ibona ingane yami yathi insizwa kwamagcaba engenazo ingane insizwa kwamagcaba ithanda kakhulu ingane yathi inzozi yajabula wena unezingane ngiyayibona le ngane yakho njena ngoba uthe yakho ayibuzwa ngisho ngaqhamuka umuntu ngaqhamuka umuntu le ngane ongayibona ngihamba nawe engavele esho njalo uthi hayi ingane kanzoza ke lena zinjalo mina isikhathi esiningi ezami ingane yami ngani bekuthi yakithi afunali iziphenyo ngokubhoza ukuthi thake sponto lobhozo ufana komkhulu akichaba iphenyo uyibona uyibuka nje hayi yakwenza uzake leli uthi lo makoti ngenqodo inomoya kaShembe wabe siyacasuka lo makoti lona wasithi hayi inkosi nyanga yezulu izongena lapha emzini weingcolo seJudiya awuphuthume kuyo uyobika ukuthi ingane awunazo nangaphela lo makoti lona uthi wahamba obika enkosini nyanga yezulu inkosi nyanga yezulu yamnika igama elilodwa njoba de uThixo desemabhida nje la ngalo lasuku kade banika igama elilodwa uthi hayi inkosi ikubusise nenkosi yayizulu yamnika igama elilodwa lamakoti lona yathi inkosi ikubusise uzoyithola ingane uthi lo makoti wabuyela emzini loganele khona uthi kwathi ebusuku yangena indlondlo yomusa iphethe ingane igodlile njengoba ukubusa ubona igodla ingane encane ilethile inkosi enyanga yezulu uthi yathi uyiphathi negceke phathi kwegceke kwesentla kwesibaya bafowethu ngenazi ibayi ikhona phathi kwegceke entla kwesibaya uthi yathi bisentla kwesibaya inkosi nyanga yezulu yabe siyacasuka ngoba kuthiwa kulo muzi bona wakwenile wakuphambana indlela egcekeni ngenxa yomeno wakuphambana indlela ekitchen indlela eyilawini elithile indlela eyakwanye indlu enye kwagogo wakwenile kuthiwa yabe sishintsha inkosi nyanga yezulu yathi hayi sina boShembe asingene emzini ongcole kanjena kuthiwa vele yacasuka yabuyela emuva nalengane eyiphethe thole inkosikazi yavuka xoxela inkosikazi lothena ngocela ingane eJudiya uthi kade fikile lomkhulu kade ngocela kuyena ingane ufike iphethe uthi yena ukuthi bese egcekeni namse ngijabula ukuthi angayithola ingane namhlanje uthi wavela wajokola wadinwa wathi thina boShembe asingene emzini ongcolo kanjena wavela wabuyela emuva ngenxa ukuthi lo nkosikazi weloShembe kamoya hayi asibe loShembe kamoya eNazaretha ngenxa ukuthi lo nkosikazi weloShembe kamoya wacasuka akakhulumanga ngayo ukuthi hayi unjabona bathi wena noShembe emoya wezokhuluma ngayo ha uyabona kumnuku bakhe nakacede ngale igcekeni ezeluzwe ingane ke indaba yomnuku uthi hamba otshela umkhokheli wathi umkhokheli unkosikazi othile walaphana useluza ingane ngenxa yokuthi egcekeni bengingcolile uShembe bezeyilethile waphinda wabuyela naye emuva nomkhokheli wayenomoya kaShembe futhi naye wacasuka umkhokheli abantu abanomoya kaShembe bayacasuka abantwana bakhe baNkulunkulu bokubagada abantu abanomoya kaShembe ngisho bothanzela umuntu abamncingi abanomoya kaShembe abamncingi bayekubuza ubuhlale emjondo lapha eTazinuko uthi uhlale emjondo lapha eTazinuko njena uthi umuzi wakho njena lona bayazi ningi umuzi wakho lona oblo sisikade khona ukuthi uzomthalazela umuntu ohlala lapha eTazinuko kodwa wale eMoto akaziyo ukuthi ayijet eTazinuko uselomuzi eTazinuko noma segula futhi akafuni ukuyikhaya uthi ke lonkosi umkhokheli wabe siyacasuka umkhokheli wamemezela umkhokheli wathi makhosikazi uLwesine uyakuloya muzi wosibanibani samisa khona uLwesine ngoba le nkosikazi uluze isibusiso wathi ngiyacela makhosikazi inkosikazi nenkosikazi ya14 ayiphathe igeja iphathe nephilifa ibese iphathe nomNazaretha wayo so wathi befika bayengena egcekeni washabelela umkhokheli wathi Nkosi yethu simakade se
badonsa sohlabelo sokugcina amakhosikazi angenela igceke ngegeja bakhala amhlophe thabathini bebeqeda ukushaya igceke bemhlophe umkhokheli wesebakhumbe mfeni wathi hambani nogeza ke bese sibe siyathandaza sicela isibuthi sokushembe thabathi bebeqeda ukugeza base begqoka ingubo lena unqoba base bengena endlini bayathandaza sebecela isibuthi sokushembe ukuthi ngose bethandeze njena bayacela ushembe leyangane noma ngabe ethoye seyibuyisela emazulwini akayibuyise lo nkosikazi lona ithi lenkosikazi lena yathi lele esuku ithi yaqhamuka futhi inkosi nyanga yezulu uthi yaqhamuka isihleka yathi hawu emzini ohlala abantu ke kuba njena ke kuba clean kanjena ke emzini ohlala abantu uthi lenkosikazi wayesebuza ubaba ngalala ngafika uphethe ingane iphi phona ingane namhlanje uthi inkosi nyanga yezulu khuleka ngengane ingane yangiphethe ngayiphathisa amakhosikazi labo efikela awayibonga inkosi enkulu esekhilo kaNazaretha asibe noshembe kamoya bathola bathi baNkulunkulu ushembe usiphathisa into umuntu esibuyele emuva uma sinoshembe kamoya uyosiphathisa ushembe into uke wathi omnye umama lapha ezweni lakwaKhoza lapha eShowe e14 iyasho inkonzo ka14 ngaphakathi bayasinda ngokuphephisa abahambe ngozini ubethi uyaphuma inkosikazi yokuchitha amanzi ngaphandle ubethi uyabheka iyashindlu komunye inkosi emzini omunye inkosikazi abanayo lapha 14 ngaphakathi endlini ubephuma ayobatshela endlini eyoguqa umkhokheli ngibona indlu konkosikazi ngosibanibani esinayo lapha endlini iyasha batheni bebethi baphuma phandle balekelana twavele wathwala izandla lonkosikazi osho khona izandla wathi yeheni weshembe kodwa ngofike ngithini endodeni ngoba le ndeshayo inezingane zendoda ngoba ngiyilapha ku14 izingane zendoda ngiyikhilele ngaphandle ngavala ngezapha ku14 thowathi uthi adlulundela wambamba umkhokheli oyinoshembe kamoya thombamba umkhokheli wathi buya asiqale sibikele ushembe qala sisokushide iyashiya nje ayimile indlu kusha size kushembe batwana bakhe baNkulunkulu ushembe uThixo engathi besingathandana abantwana bakhe baNkulunkulu ngoba ushembe uyasithanda kakhulu ushembe akamlahli umuntu yathi inkosi nyanga yezulu ngisho umuntu engona kanjani ebeyisoni kanjani uzathi izono zakhe kodwa ushembe akamlahli lo muntu lowo wathi uyamgada emuphine insuku zokuphila wathi kuphela naye uhlangana naye ngale kwethuna wathi manje phakathi ethuneni akamlahli kodwa uzohlangana naye ngale kwethuna lapha isifo siyophenya khona incwadi ayikho incwadi yekiziphenya ngisho bathi ubenqo uMnazaretha omuhle impela esontweni kodwa yona incwadi izophenywa ngale kwethuna ngisho bathi impela bengihamba ngemoto benginemoto impela izinto ngishintsha kodwa incwadi ngale kwethuna iyaphenywa uthi wathandazwa iyashindlu ngaleso sikhathi leso iyashindlu kwabikela ushembe wathi washembe bazothina abantu uma kusho ingane lapha zibomlotha kodwa lonkosikazi ebephumile eze ku14 wakho lapha oyingcwele ngoba phela isifungo sakushembe asephula ithi uphila isifungo kuyisono kuNkulunkulu ubusiphula isifungo nje ungaziphulela ukuthi ngiyanqena kuyabanda mina ngiphethwe iasthma mina ulale hayi kuyisono uNkulunkulu uthi umkhokheli wabe sayikhipha umkhokheli ezakho wathi hambani ke abantu abami niyobheka ukuthi ngabe kushe kanjani wathi mina kodwa hayi ngoba senginamadola anzima ngeke ngisasongozwa ngani senibuya lapha kwakhoza bebakhe njengasendwethe ngazi maselo endwethe bakhileni bekuqale kufele ngothayela ngezansi bese uthetha wathayela bese kuba utshani usibathi bebethi bawela umhosha yadilika indlu phezulu okukhomba ukuthi isiphelile ukusha kodwa bathi bebefika noma sebefika eduze kwayindlu lamakhosikazi lawo abakwazanga ungena ngoba phela ayisekhona amalangabi thowavila wawo lo mama wengane wavela wawo lapha emfuleni bamshiya kanjalo khona sewile baphuthuma lapha thowazi wadahamba umlilo bathi bayicinga lapho okukulele khona izingane bathi bayifica izingane zishila izingane zisheza phela zayinathing kodwa izingane okwenzeka isimanga ayifanga zancinyo uthayela lona ofuleni indlu wayingcinya zasha zaphela yeyithethiza kwakho yangapha kwekoshowe yayikhuma phedajoni ithi intombi lezo zagana ngenasuku ehlaza la ekhaya zisemzini yazo khona zishile zinjalo makabongo shembe sizokushemba onjalo bantwana bahle bakaNkulunkulu ushembo njalo esize kuyena ngabe sizile lapha iningi izinto ezenzekayo namhlanje bakuba kuyisabathe ezimnandi lapha edropini esingabe siyoyibuka ngisho nabanye bafethu namhlanje bahlohlozisa namhlanje ngisho nabanye bangabethi bashadelwa namhlanje asiyanga ukuthi emshadweni yabo ngoba sazi ukuthi senze isivumelwano noNkulunkulu ukuthi sizohlala endlini yakhe kuzosepheni kweinsuku zethu ingakho silapha nje bantwana bakhe baNkulunkulu
Ingoba senze isimolano noShembe. Uthi hayi Shembe, sina sohlala kanjalo sina Shembe. Kuze kuphele zakho insuku Shembe sihleli lapha endlini yakho. Igama laShembe bantwana bathi kaNkulunkulu. Asoliphatha kahle ungabe uthi ubuxabela umuntu uthi uvele benze igama ligama laShembe umuntu osukole wena manje ligama likaShembe leli yathi inkosi nyanga yezulu liyabulala futhi liyaphilisa. Ingakho ungathi ubuxabela umuntu uthi uvele benze uShembe ngisho umuntu besukole wena. Hayi leli igama likhona abantwana bahle baNkulunkulu. Labona umakoti lo makoti wayiganile indoda le ndoda isigana nonkosikazi wesibili yathi bigana nonkosikazi wesibili uthi lo makoti lona yangabe isangena le ndoda endlini yakhe yangabe isakudla ukudla kwakhe uthi le ndoda uthi lo makoti lona ngizihambile zonke izindawo kube xoxa nomakoti oliNazarethe uthi ngihambile zonke izindawo ngizama ukuyisa abantu abami kube buye ngoba phela akasangena endlini yami uthi ngiyayilibala njalo le ncwadi ngiyayilibala ukuphi kodwa ngiyifunda semakhaya ngathi ngaziphelelana le ncwadi lena ethi indoda ihlumeza unkosikazi wayo uNkulunkulu umthandazo wayo akamukeli phela ngithiwa nje isithandazo zikhali phela awumukeli behlumeza unkosikazi wayo uthi lo makoti lona wathi bexoxela makoti weNazarethe hayi sengihambile indawo eziningi ngiziyethwa khona nomama abanezingalo ngabuya khona banginika khona wathi usastili le ndoda ukudla kwami ayikazi kudle usethi lo makoti lona kodwa khona into ongakambali ongakayi kuyena uthi lo makoti ubani uthi uShembe uthi uhambe eKuShembe uyobikela uShembe unaphela lo makoti lona wahamba wayoguqa phambi kwenkosi nyanga yezulu wafika waguqa phambi kwenkosi nyanga yezulu wathi inkosi yamakhosi ngiganile inkosi yamakhosi ngathi bengiganile umyeni wami waphinda wagana kwesibili wathi bese gana kwesibili wangaphinda wangena endlini yami wangaphinda wakudla ukudla kwami ngizobika inkosi yamakhosi ngiyacela umyeni wami umenze buye nami enginaka azi ukuthi ngoba sengigane yena ngiphelele kuyena asekho umuntu ngophinda ngimgane ithi inkosi nyanga yezulu la amafutha alanda amafutha abusizwa isithi inkosi nyanga yezulu la mafutha ake mntanami uzoyithengela isikho sihle indoda ngoba indoda idli isuke sidla ayidli noma isiphi isikho indoda uthi uzoyithengela isikho sihle uzeyigcobela irama ngabugobe peanut butter ngabugcobani wathi usukaphuna amafutha mntanami kancane uthi kwagcoba kancane indoda izodla inkosi kubusise uthi wahamba lo makoti uthi ngoba seyina nje uBruce Lee ekade nguthenga lapha ofaka umuntu isizodla ngempela indoda hayi angiyikholwa le ngathi umngane wami udlala ngami uthi lo makoti lona wathi wayenza lento lena eshiwo Shembe uthi wayibona indoda iphuma ngakamna kwabo iphincitha ule ekutheni sanomuze emzini wayo isabone impahla yayo lapha emzini kayise ngabe ipheleleni ibone imbuzi zayo nezinkomo zayo ngabe isekahle lesibayeni uthi wathi bephuma uthi wayisayibona lo makoti indoda ziphumula ngakomna kwabo uthi esegijima mashinye engakayilungisa izinto lezi eseyoguqa kuyona indoda ekseni yabuza baba wengane ngakwenzela kokuya ngasithunjini uthi lo makoti le ndoda leli kunokuba iphendule uthi yabheka amagumba amano omhlaba uthi wazi ngesikade yayisiyaphendula yathamba ungezele kulungile ngenzele uthi washaya uvalo lokuthi wayazi indoda ayisakudla ukudla kwakhe uthi wahamba wasenza isinkwa njengoba uthi inkosi nyanga yezulu uthi wayenzela uthi wazakhoda ukuthi phela kufanele qalezele amanzi okuhlamba indoda ebefika ekuhlambeni uthi wafika waguqa wafika wayenzela ukudla uthi wafika wayenzela ukudla uthi wayisahambe eseflathi ethi afuna ukubona ihlazi indoda ukudla khe ingakudli uthi uthene esendlini yomemeza indoda yathi masibanibani ayimbiza ngegama ngiyakhumbula sandogana thina omngethu besibabiza ngamagama lapha ekhaya ubaba wasithethisa wathi ngabe nganishaya umuntu oganile akabizwa ngegama njengoba uyamazi igama lakhe sathi ngani basebancane futhi sisebancane wathi akabizwa ngegama umakoti begane igama lalo bizwa ngabiza uma sibanibani so yambiza la indoda lena yathi masibanibani weza umakoti ufika waguqa yathi hey lezi zikho zakho itiye lakhe belimnandi kakhulu namhlanje ngisacela ungiphinde ngezinye angisuthanga usenkosikazi vele wathi lisenethini wafika wagiya endlini wathi hawu iyasebenza ngempela intolo umuntu lona iyasebenza intolo umuntu lona uthi wakhohlwa ukuthi uthwala amafutha ngokwakha kancane uthi wona owadelisa wakha kakhulu esebenza irama wagcoba amise endodeni uthi asikadla kunjalo uthi kusola namhlanje makabonke Shembe uthi usuka kunamhlanje yadla
usuka kunamhlanje yangena endlini bokufuneka ingene endlini hayi size kushembe abantwana bahle baNkulunkulu alikho elinye igama esoma ngalo ngaphandle kwegama kaShembe uShembe uThixo amen hayi asibambeni abantwana bahle baNkulunkulu noma singaxakeka silapha kuShembe ngiyazi uxakeke bese lapha kuShembe kuvele kubukise ngathi sina amaNazaretha sedlula abafowethu kumanje ababhodla ubhiya kumanje bese edlula uthola bona lethi baqumbile kodwa ke singaphela manje abantwana bakaNkulunkulu phathina sisekukhanyeni thina asikwazi ungaxakeke basisekukhanyeni basisokhanyeni sibathonsa bonke abantu bakithi abahamba lapha emhlabeni bengafisi lutho bonke bezekithi abanye bafike bathi imbobo kithi asibambeleleni kuphela yena ngeke nakuphelele mina uma ngosuku lokugcina sobona umuzi okhazimulayo singene lomuzi uShembe osithembe sonke siyongena kona ngeke kuphelele bekunjalo uma songena lomuzi okuphelele ngisho bathi usambe emhlabeni singena lutho vele ukuthola utho emhlabeni kuyibonasi into okuyona esiyifuna lapha obasile bamhlanje basandela uShembe sandela uShembe uthi singene emzini okhazimulayo simbone uShembe ngale kwethuna simbone uShembe ngale ezulwini ngoba phela uma singambonanga uShembe bafowethu ngale ethuneni ngale kwethuna oyi ngoba khomba ukuthi into besiyenza bafowethu ade singenze lutho kodwa uShembe ukuze simbone uShembe ngale kwethuna hayi asibambeni ngani zakwethu noma kusinda asibambeni asilibambe noma liphunyuka kodwa asingayeki asibambeni batwana bahle baNkulunkulu ngoba uShembe wengeke sikhethe uShembe emzini wabomkhulu bethu esenze sibe ngamaNazaretha bese kuthi ngosuku lokugcina ube siyasilahla uShembe hayi wayengeke batwana bahle baNkulunkulu wayengeke uma ngisho abethofile seswele uShembe usenze ngoba kumseswele usenzele ikhonto semkhonze ubukubagada abantu abangaswele siyakujulayo njena labantu abangaswele ngokubona nje qosha iphephe ebuhleni ngisho thwalo kuyameza thwalo sekhetha ngeke evuke sebenza abantu abavuka abasebenza lapha nithina esidingile neseswele abanye nje ukuthandaza abathandaza bagcina ukuthandaza ngesabatha kodwa ehleli khona uJulayi wonke uphendwe oyenzayo wehle wenyuka madokodo ubona abantu hayi akubonwa abantu bokulapha sithi wehlangana uthi awunawo umkhawu lapha kulungile sibonana lapha emzini kaNkulunkulu uShembe siye kuyena lapha awekho umuntu omunye siye kuyena abantu abasifuna ukuyakubona sobavakashela ngoAugust siyemzini wabo befike besosela inyama kodwa bese lapha nakuShembe yena siyoze indlala kumkhululo oyiboshwa hayi uShembe uphelele batwana bahle basezulwini uyena yedwa uShembe ovele ezulwini wengeke uShembe ezulwini uma ngabe wengasiyena uNkulunkulu wengeke zehle ezulwini ezohlala nathi uShembe kumgadi uShembe uyasithanda uShembe siyona lapha kuShembe kodwa uShembe uyasithanda ngeke ngathi ngelinye ilanga bakhona bafowethu sihlangane naye kulento lena uShembe ongayifuna ngeke ngisho layisonto njini othi yini uShembe akayifuni siyasahlangana nabafowethu ngomunye unyaka sathi akasenzele uShembe itete singenzani futhi bekule sikhathi seCovid kodwa siqala kuba ngcono iCovid safuna sathi asithengane igrocer uba sacabanga ukuthi ngisanitize sathi hayi sanitize bese sayidayiswaphi asivele sithengane igrocer ngoba umhlangano ukuhlela uShembe yena uhleli phezulu kwaShembe umhlangano ukuhlela lapha ngonyakazi yena sayithenga igrocer lapha kodwa kufuneka ukuthi umuntu ozokhuluma lapha inkosazana isikhishiwe ngaphakathi kwabuza ngaphakathi ukuthi ngiqhamukapi inkosazana yaqala ngaphakathi kwabuza ngaphakathi ukuthi ngiqhamukapi ngase ngisho ukuthi hayi siqhamuka endaweni enje sidangana endaweni kanjena yase le nkosazana hawu uShembe le ayifuni manje ngizofika ngithini ke kubaba mina ngithuna hayi ubaba uyazi ukuthi bese sisho kuye siyamkhohlisa uyazi baba sihlangane naye lento leyana owathi asiphume kuyona kodwa ungaphumeki kuyona ngeke ngisho ngeke ngisho ngathi sihlangane kuyona ngathi wala sizoze indaba sihlangane kuyona asihlangene sina ngobumbi sihlangene ngalositana ngayo ngobude sizongcengela nganaye iglosa lethi sile sapha kuShembe uShembe ngosuku lokugcina asifake izululake siphela uShembe uyanceka abantwana bakhe baNkulunkulu uShembe ufuna njalo sisikalo uhlalo oyingcengela kuYembe ngisho wedwa uyancenga uphatha uanti-Caroline rights wakho uthwale ekhanda uhambe wedwa awuShembe uyumbono ngisho wedwa ngisakala mazambane hayi koncenga wedwa kuShembe lo sakala mazambane sizosebenza nje abantu abaningi
hayi ushamba uphelele abantwana bahle baNkulunkulu engathi besingabamba ke abantwana bahle baNkulunkulu singayeki noma liphunyuka noma lishibilika kodwa sinayika asitoke sibambile ubushamba uvele ezulwini ushambeke uyasithanda abantwana bahle baNkulunkulu akekho umuntu ongamthanda nje kuthiwa ngelinye ilanga inkosi enkulu sekuphakameni yezi ikhumbule ukuye emzini wayo okwaphinda ulimo umzwa lapha igama lithi kwaphinda ulimo ulapha nake kwesawakhoza esho enkosini yakwakhoza uthweze ushambe khumbula kuyalapha wayese uthi ushambe wayesisuka ngemoto yakhe emzini osekuphakameni wayesiyalwela uthi wena kwaphinda ulimo uthena esendleleni esesho sethi hayi angiqale ngelelo umuzwa osedrobheni abesho eMpumalanga thoba ngene eMpumalanga thola umuzi wogadwe insizwa yakwamkhize bekube ngaphosisi kodwa le insizwa yakwamkhize thoya inesifo yayithi ugadiwe lo muzi imayona thola ngisho inkosazane isiceliwe isizogana silotloliwe le insizwa lena yayinaleso sono ukuthi iyayonisa unedica iphinde ishiye kanjalo Sonke abantu sebezingodo siyayibonisa le insizwa lena. Thoya gijima qali insizwa hayi kwakudlamini wegada umuzi. Thoya gijima qali insizwa kwamkhize thu inkosi yamakhosi ingakashintshi nanokushintsha. Yagijima qali yobika insizwa kwamkhize inkosi yamakhosi sinenkinga la ekhaya ngodlamini ogada umuzi wakho sicela umxosha inkosi yamakhosi ngoba wenza u1 no2 lapho kulomuzi wakho. Ngiyalithanda kulizwa lelo lizwe ushembe uThixo bantwana bahle bakaNkulunkulu hayi ngathi besingaphelela kushembe bantwana bahle bakaNkulunkulu ngiye ngathi ngonyaka ka2000 ka2002 January ngacela inkosazana ebhentshini ngathi bengicelile ebhentshini kwadume ezweni ngikhuluma ngoshembe bantwana bahle bakaNkulunkulu ngikhulumi ngami kwaduma lapha ezweni lakithi uthi ngicelile ebhentshini kwase kuba khona umuntu kofungayo yedwa wathi hayi lengane kaGeja icela igama ngaba kwami lomsiza loGeja bovu lomsuka wakhe wathi icelile ebhentshini noma ingacela yeke izigane icelela mahala yeke izigane icelela mahala ngangisase Richards Bay ngalo nyaka lo ngathi bengibuye ukucela ebhentshini ngawo January ka2002 mhlawumbe ngasebenza uJanuary February March May waphela umsebenzi ngeza la eThekwini ngazohlala unyaka wonke la eThekwini ngingasebenzi ngiyakhumula nje iningi abantu esasicele kanye nabo baganwa qala kunami ngoba umsebenzi uke wathi kuphela kodwa ngaphatanisa ke kwaze kwaphathaniseka ngaze ngahlanganisa ngoJuly ka2005
ngithweni besibuye emhlanganisweni usekhona lo muntu lona waphinda wafunga wathi hawu lengane kaMandwandwe isiziyahlanganisa hayi ngiyabona isizoganwa ke manje wathi kodwa ngoba isizoganwa njena ngoba isihlanganisile njena isizoganwa ngeke ithole ingane kodwa ngiyafuna ngiyagomela ngeke ngizithole ingane kanti uzothina uThixo bese usina lapha eParadisa kusahambe lolu omhlophe lolu sifakayo lokuqala kuyena umnikazi wesonto uzothi umnikazi wesonto hayi inkosi inibusise nonke kulomshadweni enishada la eParadisa ushembe uzonipha ingane zabafana nonke ngifuna nizubule ngaze emshadweni kwaqhubeka ngikuhlanganiso ngithina sengibusela ukushada ngizoshada ngawo 2005 wavela washada ukugula lo muntu befungile wavela washona ngaze ngasho ukuthi ngase lo shembe uvumelele eshona lo muntu lona ngoba igama awushemba kami lo muntu ushembe ungayedwa ushembe into osuke eyishilo ushembe hayi akayiphikisa ushembe futhi kungabe ngasiyona inzibo abe ngasiyona ngiyengajena umlamu wami umkakhe eshonelwe ingane yentombazane eshade eParadise nawo wathi umkakhe bezibula ngengane wasibula ngengane yentombazane yashona wasephatha kabi usibalo wami ile kuphatha kabi uthi ngishonelwe ingane sibale ngithi kanti ngishade eParadise lapha emzini waseJudiya wathi ushembe wathi nothola ziphi ingane wathi zothola ingane zabafana ngithi mina phela senethini le ngane yentombazane bengazona beyeshiwo ushembe bengakabi wona khululeka wena iseze ingane yeshiwo ushembe lentombazane ushembe ayikhuluma into engekho ushembe ngathi le ngane yentombazane ngoba ifika hlala usikolodo edlula nje emhlabeni ubengasiyona le ngane eshiwo ushembe lena asazi bekuyiphi eshiwo ushembe yezo ushembe ethina nizozibula ngabafana njena ushembe akaqamba manga lokho afika apha emhlabeni ngo1910 kuze kube manje akaqamba manga ushembe ayikhuluma into eyinkohliso no phela nakimi kwenzeka kanjalo nakimi ngashada ngoDisemba 18 2005 wahamba isikhathi yafika lensizwa yami ikhona lensizwa yami yaphila namanje ukuthi ikayifuna ukusonta ke kuphela kodwa ikhona iyaphila ingangami njengamanje siyalingana nawo siyalingana manje indlela ekhula ngike ngaze ngasho ukuthi insizwa wena ukuthi uyafuna ukusonta ngoba sekuseduze nawo ufake nethu ekhuthaza khama nje awufuni ukusonta kulungeleza lokho ufuna ukwenza kodwa engisholo ukuthi abantwana bathi uNkulunkulu ushembe akalikhulumi igama okungesona ushembe into ekhulumayo kusuke kuyiyona ushembe nje into ayikhuluma ngo1930 ikubona ukuthi ayenzekanga kodwa igcinezakile nje yenze ngo2023 lo nto kunya ushembe isuke yona ushembe ayikhuluma ushembe into ephinde ethi bengidlala bekuyilawo mazwi ke abantwana bathi baNkulunkulu bengwaphiwa uJehova ngiyacela abantwana bathi baNkulunkulu ngisewumntwana omncane lapha engikhulume khona kabi mhlawumbe engashibilika niyangizwa ke nani namalimi umntwana ona amalimi uqonde kuphuma hayi nama angizenze ngadala nawo awakithi wanzuza lapha engikhulume khona kunye wasekaPutshuka ushembe emuhleke evele ezulwini usebese yangipholishela ushembe esengilungisela ngoba yena omdala ushembe ila maze ngaphiwa uNkulunkulu wakithi eKingdom of Nazareth inkosi ibusisele kuzweni ngiyayikhetha inkosi enkulu uNyathulisa siyabonga amazwi amnandi esesiwapho inhlalisuthi unzuza inkosi imbusise sizobonga ngesihlabelelo sika 27 sibonga lenkonzo uzosihlabelela lesihlabelelo uDlamini wamaphumulo inkosi imbusise 27 inkosi yobusisa uguqa wabangcwele Jimba
siyabonga lokubonga umsawa osenzele wona ubankosi sipha amandla njengoba silapha siyacela Nkosi uba usithande lobe noma kunzima kakhulu kodwa sakhethela khona basithole nathi lenkosi ngikhathi abaphathi bethu abasekhaya bathi basibekele lenkosi uyibona babekela khona. Amen. Masibheke enkosini. uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu oyingcwele wasebutheni bamaNazaretha, siyabonga nokubonga mkhululi inyazi lezulu. Umsa wakho senzele wona wasipha Nkosi ubusuku obuhle nokuvuka. Sivukele Nkosi endaweni yakhe eyingcwele. Njengoba silapha mkhululi size kuwe embo ingcwele. Kuye nabazali bethu siyacela Nkosi ukuthanda usilobe Nkosi kule nkonzo. Usiphe nokunqoba imizi yawo baba. Nkosi yamakhosi, sikhumbule Nkosi nabantwana bethu abafundayo Nkosi, ubenze Nkosi baphumelele. Vule Nkosi namasango emisebenzi Nkosi njengoba ngena baba umhlangano wakho. Sikwazi Nkosi ukuhambela baba izila. Siyacela ke mkhululu wenze nenhliziyo zethu zilalele baba izilapho bese sonkosi wakhe sokaluleka phambili. Cela umsa wakho Nkosi wehlele kithi naphezulu kwamakhaya. Esiwaphathele okhokho sicela ngegama elikhulu ushembe unyazi lezulu naningizeli bephakade. Amen. Amen. What is Moses? Amen.